Gati ya bemisebo kwamereria serikali kaunti ya Kisii bakorawa no muske amusio mweli omuske Thomas obare hamo na post moirura ni gobesokire na kugikiribororo enkwana yomokonyi bomo gavana Kisii Elicho Bebo asikeli ni gombarena na hamalieta yechipara chigwenete koroswa ukwana chingeke choni goba muchiro mugavana we kaunti ya Kisii muske Paul Simbarati asogwikirania magendero asogwanchirani asabono bateru na keru mwananchi buno mwakekura na bwenete konyora magendero aliaganite twakire igana intirero gukwanira egento ketwarige okorugia siasa ngabono siasa yaretirwa sa magendero ndagete correspond gochose mo deputy governor ito umugaka na akagete no mugaka wesigete motebiga umweshimiwa Bebo emiaka nere gwika umuntu utikobwana miaka nere gwika umuntu esika. You was seen yesterday at Kiamokama saying aba MC Bagesusu mo MC Masimba mo MC Ichuni no mo MC Nyamasibi araru kipara cy'abageni. Deputy Governor Bebo does not even understand the position he is holding. Deputy Governor Bebo he has reduced himself to a clerical officer okonya gweta makolime koligerie bintu aba engineer be county batakire koligerie chibese kya bolebera kita chire 1.8 twabegete budget ya 1.8 billion ngo seviri chibese kya bayibare koiba na chigokora ndete mbeke gabantu bamintu ande tumanya na ba MC mbara ande bintu wate records chikworoki chibese tugolete biragita tali chia Simbarati chibese chikolete biragita ni chibese chia Kisii County Government twabegete budget twabegete budget ya 1.8 billion abno ebiragita chibese chia 800 million chikolebera gita chikoligi morom chikoligi nebintu binde lakini muna moigwete aba emsha bagoteba ebiragita birimbi golire sencherere yobo tantano wake ebiragita the lowest bidder yareko ni ebiragita yaringe 400 million lakini Simbarati akagole ebiragita at 800 million agatigo monto 400 million. I want to make it clear that if Arati will not send the county tractors, the county machineries to Mazimba ward in the next 14 days, mimi mtoto wa Masimba, umwana weliroba, umwana obesare, umwana umayo, umujumbo nyaliba 2027, tutazimamisha mambo ya cess, mambo ya revenue collection na tutafunga ofisi ya sub county until further notice. Na hii mufikie governor kwa sababu watu wangu wa Mazimba wanatoa pesa ya ushuru na wameteseka ya kutosha, and I'm not going to tolerate that nonsense. He will kill some of us but will not kill all of us.